таҳаввулоти охирини имрӯзаи тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри хабарӣ мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз сешанбе 6 октябри 2020 сол аст. дуруд. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. парвозҳои мустақим дар самти душанбе урумчи душанбе пас аз танаффус дубора сар гирифта мешавад, гуфтааст раҳбари агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икрам Субҳонзода. қайд гардидааст, ки ин қарорро Ситоди ҷумҳуриявии зидди коронавирус қабул кардааст ва парвозҳо бо риояи тамоми меъёрҳои санитаривии гигиенӣ марбут ба пандемияи коронавирус анҷом дода мешаванд. вобаста аз шумораи мусофирон, парвозҳои мустақим дар масири душанбе урумчи душанбе дар 2 ҳафта як маротиба аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон Somon Air ва ширкати чинӣ анҷом дода мешавад. мусофирон бояд шаҳодатномаи набудани COVID-19-ро ки на камтар аз 72 соат пеш аз омадан дода шудааст пешниҳод кунанд, гуфтааст раҳбари агентии ҳавонавардии ҷумҳурӣ. Икрам Субҳонзода санаи парвози аввал ба урумчиро мушаххас нагуфтааст, аммо илова мегардад, ки ин дар миёнаҳои моҳи октябр сурат хоҳад гирифт. ҳукумати кишвар инчунин масъалаи кушодани парвозҳои мустақим байни Душанбе ва Тошкандро баррасӣ мекунад, илова доштааст Икрам Субҳонзода. хотиррасон мекунем, ки парвозҳо ба Истанбул рӯзи 8 октябр боз мешаванд. дар масири Душанбе Истанбул-Душанбе ҳафтаи 2 парвоз анҷом хоҳад ёфт. парвози Turkish Airlines рӯзи душанбе, ширкати Somon Air рӯзҳои панҷшанбе парвозҳоро ба нақша гирифтаанд. ҳамчунон имрӯз ширкати Somon Air хабар дод, ки чиптаҳои ҳавопаймоҳо дар самти Душанбе Истанбул-Душанбе аллакай дар нуқтаҳои фурӯши ҳавопаймоҳо дар нуқтаҳои фурӯши чиптаҳо фурӯхта мешаванд ва онҳо низ тариқи онлайн харидорӣ кардан мумкин аст. идомаи хабарҳо. мақомоти Москав хуруҷи муҳоҷирони кориро пас аз оғози пандемия сабт карданд, гуфтааст муовини раиси пойтахти Русия Владимир Ефимов. шумораи зиёди муҳоҷирон дар сохтмонҳо ва дар соҳаҳои манзиливу коммуналӣ ва хизматрасонӣ кор мекарданд ва мо аллакай сигналҳоро аз соҳибкорон аз соҳаҳои сохтмон ва хизматрасонии манзиливу коммуналӣ гирифтем. пеш аз ҳама дар бораи норасоии захираҳои меҳнатӣ, гуфтааст мансабдор. ва ин вазъро бо бастани марзҳо рабт додааст, аммо ба гуфтаи ӯ вазъ то ҳоло каме мӯътадил аст. дар ҳамин ҳол шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар Русия мондаанд ва корашонро идома медиҳанд барои иҷрои вазифаҳои зарурӣ барои хизматрасонӣ ба шаҳр ва инчунин дар соҳаҳои сохтмон ба қадри имкон кифоя аст, илова доштааст муовини шаҳрдори Москав Владимир Ефимов. инчунин таъкид гардидааст, ки афзоиши ҷинояткорӣ бо иштироки муҳоҷирон, ки дар аввали пандемия пешбинӣ шуда буд, вуҷуд надорад. ёдрас мешавем, ки моҳҳои аввали хуруҷи коронавирус чанд мақомдори Русия аз ҷумла Дмитрий Медведев, собиқ раисҷумҳур ва раҳбари ҳукумат, ки ҳоло вазифаи муовини дабири шӯрои амнияти Русияро бар уҳда дорад, гуфта буд, ки дар заминаи ҷорӣ гардидани чораҳои карантинӣ ва бекормондани муҳоҷирон эҳтимол дорад, ки шумораи ҷиноятҳои кӯчагӣ аз қабили дуздиву роҳзанӣ ва қаллобӣ аз ҷониби муҳоҷирон афзоиш ёбад. аммо аз рӯи маълумотҳои вазорати корҳои дохилӣ бармеояд, ки пешгӯии Дмитрий Медведев ба воқеият табдил нагардид ва сатҳи ҷинояткорӣ дар давраи пандемия аз ҳисоби муҳоҷирон баръакс рӯ ба коҳиш ниход. нашри хабариро бо таҳаввулоти охирини рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед. Сезодаи Тоҷикистон ва мақомоти интизомӣ дар Москав боздошт карданд. ҳангоми боздошт аз онҳо тапончаи травматикӣ ва корт мусодира карда шудааст. Минаи садрия новости бо такя ба як манбаъ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қайд карда мешавад, ки шоми 4 октябр ба пулис занги фаврӣ дар бораи тирандозӣ дар кӯчаи Гильяровск расид. бино ба иттилои манбаъ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, муайян карданд, ки дар ин кӯча занозании умумӣ байни зодагони кишварҳои ҳамсоя ба амал омадааст, ки дар натиҷа 2 мард маҷрӯҳ шуданд. онҳо дар беморхона дар ҳоли ҳозир бистариянд. субҳи 5 октябр ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ сезодаи Тоҷикистонро бидуни иқомати муайян дар Москав дастгир карданд. онҳо бо такси ҳаракат мекарданд. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз онҳо тапончаи оса ва кортро ҳамчун далели шайӣ ёфт ва мусодира намуданд ва ҳар се нафар гумонбар дар бетартибӣ дар ҳоли ҳозир боздошт шуданд, омадааст хабар. дар гузориш синну сол ва ё дигар мушаххасоти боздоштшудаҳо
افشا نگردیده است. در مسکو میمونیم و خبرها رو مستقیما ادامه میدهیم. وضع کرونا ویروس در مسکو پیچیده‌تر و شدتناک گردیده ایستاده است، گفته است شهردار مسکو سرگئی سبیانی. وضع با کرونا ویروس همه روزه مرکب‌تر و پیچیده‌تر می شود. در رابطه با اشکارسازی حالت‌های گرفتاری به این بیماری ما به لرزش‌های اوج بهاری سرایت‌یابی نزدیک می‌شویم، نوشته است سرگئی سبیانی در وبلاگ خود و قید کرده است که نه همه مسکوی‌ها چاره‌های محدودکنی را رعایت می‌کنند. در این رابطه ماموریت شهرداری مسکو سفرهای امتیازناک مکتب بچگان و نفقه‌خوران را موقتا باز می‌دارند. فروش چپته‌ها به تئاترها، کنسرت‌ها و موزه‌های تابع حکومت مسکو به شکل الکترونیک گذرانیده می‌شود و از کارخانه‌ها طلب کرده می‌شود که هر هفته مقامات را درباره انتقال حداقل 3% کارمندان به کار فاصله‌ای در جریان گذارند. از 28 سپتامبر و مسکوی‌های سنشان از 65 سال بالا و شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن توصیه داده شده بود که خود را در خانه نگاه دارند. در مکتب‌های شهر مسکو تعطیل از 5 تا 18 اکتبر اعلان شده است. اینچنین شهردار مسکو سرگئی سبیانی به کارفرمایان حدود شهر امر داده است که از 5 حداقل 3% کارمندان، همه کارمندان از 65 سال بالا و کارمندان گرفتار بیماری‌های مزمن را به کار فاصله‌ای یا به رخصتی گذرانند. 6 اکتبر در مسکو 4082 حالت سرایت کرونا ویروس آشکار شده است. در مجموع در روسیه 11615 حالت در همان روز به قید گرفته شده است. خبر می‌دهد ستاد فدرالی ضد کرونا ویروس در روسیه. و در آخر نشر خبری نظر به حوادث‌های قرقیزستان می‌کنیم. نتیجه‌های انتخابات در قرقیزستان پس از تظاهرات به اعتبار دانسته شدند. در این خصوص عضو کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور گلنوره جورابایوا و خبرگزاری محلی 24 قرقیزستان خبر داده است. معلومات درباره بیکار کردن نتیجه‌های انتخابات را تاس در خدمات مطبوعاتی کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور نیز تصدیق کرده است. من باوری دارم که با این معرکه انتخاباتی ما خود را بدنام کردیم و از این رو بهترین و درستترین قرار در این مورد تصمیم درباره استعفای پیش از مهلت وکالت خواهد بود، گفته است گلنوره جورابایوا عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان. پس از اعلان نتیجه های آوازدهی اعتراضگران به کوچه های بشکک برآمدند. آنها و بینای کاخ سفید حمله کرده پرزیدنت سابق المازبек اتامبایف و سابق سروزیر سپر اسحاقов را از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی رها کردند. اعتراضگران انتخابات تکراری را طلب کردند و بینای کاخ سفید را که قرارگاه پرزیدنت قرقیزستان میباشد آتش زدند. برای پراکنده کردن تظاهرگران نیروهای امنیتی نارنجک‌های صدادار و نقلیه‌های آبپاش را استفاده نمودند و آنها در نوبت خود به سوی کارمندان حفظ حقوق سنگ پرتافتند. در جریان درگیری‌ها زیاده از 600 نفر مجروح شده، یک نفر هلاک گشته است. بعدتر نواری پیدا شد که در آن رهبر کنونی قرقیزستان سورونبای ژینبکov میگوید که به نیروهای امنیتی امر داده است تا به طرف مردم آتش نکشند. رسانه‌های محلی می‌نویسند که اعتراضگران در بینای مصادره شده پرزیدنت و پارلمان در بشکک در حال حاضر باقی ماندند. چنین حالت‌ها نیز در دیگر شهرها به مثل اوش، نورین، کارابالتا و تالاس نیز صورت گرفتند که این به استعفا رفتن راهبران یک قطار مقامات‌های محلی، ولایتی و شهرها سبب گشته است. از جمله صبح امروز شهردار بشکک به استعفا رفت. سامیان عزیز، شما تحولات تاجیکستان و جهان را طی بیش از 10 دقیقه مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.